Dobrodošli u Vremeplov Srbija, gde putujemo kroz prošlost, sadašnjost i budućnost naše zemlje. Nekad je Srbija bila zemlja snova, gde su mladi verovali da mogu izgraditi život vredan življenja. 70. i 80. ulice Beograda, Novog Sada, Niša bile su pune energije. Studenti su se smejali na fakultetima, fabrike su brujale, a ljudi su planirali budućnost u svojoj zemlji. Bilo je teško, ali bilo je nade. Danas, 2025. godine, nešto se promenilo. Aerodromi su puni mladih ljudi sa jednosmernim kartama, koferi su spakovani, a snovi sve češće negde drugde. Zašto mladi odlaze iz Srbije? Ovo nije samo pitanje, već bolna realnost koja menja lice naše zemlje. Prema podacima OECD-a iz 2024. Srbija je među vodećim zemljama u Evropi po odlivu mozgova sa preko 450.000 ljudi koji su napustili zemlju u posljednjih 10 godina, od čega su većina mladi između 18 i 35 godina. Svake godine desetine hiljada diplomaca, IT stručnjaka, lekara, inženjera biraju život u Nemačkoj, Austriji, Kanadi umjesto u svojoj domovini. Ovo nije samo statistika, to su priče o ljudima koji su mogli biti budućnost Srbije. Vremeplov Srbija danas istražuje zašto se ovo dešava. Je li kriv novac, sistem, kultura ili nešto dublje? Ovo je priča o gubicima, ali i o nadi. Spremite se za brutalnu istinu o tome zašto mladi odlaze, uz činjenice koje niko ne može ignorisati. Hajde da zajedno putujemo kroz razloge, posljedice i moguća rešenja. Jer ovo nije samo priča o odlasku. Ovo je priča o Srbiji koju gubimo, ali i o onoj koju možemo spasiti. Drugi, ekonomska realnost. Plate, stanovanje i troškovi života. Prvi i najbrutalniji razlog zašto mladi odlaze iz Srbije je ekonomija. Hajde da budemo direktni. Život u Srbiji 2025. godine za većinu mladih je borba za golo preživljavanje. Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna neto plata u Srbiji u 2025. iznosi oko 750 evra mesečno. Zvuči solidno, samo dok ne pogledate troškove života. Stanovanje je noćna mora. U Beogradu prosečna cena kvadrata u novogradnji premašuje 2500 evra, a stan od 50 kvadrata košta između 120.000 i 200.000 evra. Kredit za stan. Prosečan mladi par bi morao da otplaćuje 600-800 evra mesečno tokom 30 godina, dok zarađuju 1000-1500 evra zajedno. Kirija za garsonjeru u Beogradu je 300-500 evra, što proguta polovinu prosečne plate. U Nišu ili Novom Sadu kirije su nešto niže, ali i dalje iznose 200-350 evra. Dodajte račune, hranu, prevoz i već ste na nuli pre nego što razmislite o štednji ili životu izvan puku preživljavanja. Poređenja radi, u Nemačkoj prosečna neto plata za mladog stručnjaka u IT sektoru ili medicini prelazi 3000 evra mesečno. Stan u Minhenu ili Berlinu može biti skup, ali plate omogućavaju dostojanstven život, štednju pa čak i putovanja. U Srbiji mladi lekar u državnoj bolnici zarađuje oko 900 evra, dok medicinska sestra jedva prelazi 600 evra. U Austriji ista medicinska sestra zarađuje 2500 evra uz bolje uslove rada i sigurnost zaposlenja. Statistika je nemilosrdna. Prema podacima Svetske banke, troškovi života u Srbiji su oko 70% evropskog proseka, ali plate su samo 30% evropskog nivoa. To znači da mladi u Srbiji rade više za manje. Prekovremeni rad, dodatni poslovi, gig ekonomija, sve je to svakodnevica za one koji pokušavaju da ostanu. Prema istraživanju fondacije Friedrich Ebert iz 2024. 62% mladih u Srbiji radi poslove ispod svoje stručne spreme, a 48% njih radi na crno ili na ugovore na određeno vreme bez ikakve sigurnosti. Pogledajmo prošlost kroz Vremeplov Srbija.
U Jugoslaviji 80-ih mladi radnik u fabrici mogao je da uzme kredit za stan i otplati ga za 10 godina. Danas, kredit za stan je luksuz, a štednja za kaparu gotovo nemoguća. Ekonomska kriza 90-ih, tranzicija 2000-ih i globalna inflacija 2020-ih samo su pogoršale stvari. Prema podacima Eurostata, Srbija ima jednu od najvećih stopa siromaštva među mladima u Evropi. 27% mladih od 18 do 29 godina živi ispod granice siromaštva. A šta je sa samozapošljavanjem? IT sektor je svetla tačka gde programeri mogu zaraditi 2000 do 4000 evra radeći za strane kompanije, ali to je privilegija manjine. Samo 3% radne snage u Srbiji radi u IT sektoru, dok većina mladih i dalje zavisi od tradicionalnih poslova sa platom od 500-800 evra. Čak i oni koji rade u IT-u često odlaze jer žele bolje uslove, timove i globalne projekte koje Srbija ne može uvek da ponudi. Ekonomska realnost tera mlade da biraju između života u neizvesnosti i šanse za dostojanstven život negde drugde. Kada vidiš da tvoj trud u Srbiji jedva pokriva račune, dok u inostranstvu možeš da štediš, putuješ i planiraš porodicu, izbor postaje jasan. Ali ekonomija nije jedini razlog. Idemo dalje. Nepoverenje u sistem, korupcija, politička apatija i veze. Drugi razlog za odlazak mladih je duboko nepoverenje u sistem. Vremeplov Srbija vraća nas u prošlost. 90-ih su mladi protestovali na ulicama, verujući da mogu promeniti zemlju. Danas, mnogi su umorni. Prema istraživanju Centra za slobodne izbore i demokratiju, CESID iz 2024. samo 18% mladih u Srbiji veruje da njihovo mišljenje može uticati na politiku. Zašto? Korupcija je rak rana. Transparency International svrstava Srbiju na 104. mesto od 180 zemalja po indeksu percepcije korupcije u 2024. godini. Mladi vide kako se poslovi dobijaju preko veza, a ne zasluga. Primer. Javni konkursi za poslove u državnim preduzećima često su farsa. Prema izveštaju Naleda, 67% mladih smatra da je veza važnija od kvalifikacija za dobijanje posla. Ako nemaš strica u ministarstvu ili rođaka u opštini, šanse ti se smanjuju. Politička apatija je još gora. Mladi ne vide političare koji govore u njihovo ime. Prema podacima krovne organizacije Mladih Srbije, samo 12% mladih od 18 do 29 godina redovno glasa na izborima. Zašto bi glasali kada vide iste face decenijama, uz obećanja koja se nikad ne ispunjavaju? Protesti poput onih protiv Rio Tinta 2021-2022 pokazali su da mladi žele promene, ali često nailaze na zid ignorancije. Sistem obrazovanja dodatno produbljuje nepoverenje. Fakulteti proizvode diplomce, ali ih ne pripremaju za tržište rada. Prema podacima Svetske banke, 48% diplomaca u Srbiji radi poslove ispod svoje struke, poput rada u call centrima ili prodavnicama. U Nemačkoj ili Holandiji diplomci imaju veće šanse da rade u svojoj struci uz podršku sistema. U Srbiji, ako nemaš vezu, diploma često ostaje samo papir. Pogledajmo prošlost. U Jugoslaviji su mladi imali osjećaj da sistem, iako nesavršen, nudi sigurnost, posao, stan, penziju. Danas penzijski sistem je na ivici kolapsa, a mladi ne veruju da će imati penziju kada ostare. Prema podacima Fonda PIO, prosečna penzija u Srbiji je oko 300 evra, a demografski trendovi pokazuju da će se situacija pogoršati. Mladi vide ovo i pitaju se, zašto bih ostao u zemlji koja me ne ceni? Nedostatak perspektive, obrazovanje, posao i društvena mobilnost. Perspektiva, ili njen nedostatak, treći je ključni razlog odlaska mladih. Vremeplov Srbija podsjeća nas da je nekada obrazovanje bilo ulaznica za bolji život. Danas, mladi u Srbiji često osjećaju da je njihov trud uzaludan. Obrazovni sistem je zastareo. Prema izveštaju OECD-a, srpski fakulteti zaostaju za evropskim standardima u pogledu praktične obuke i povezanosti sa tržištem rada. Studenti uče teoriju, ali retko dobijaju praktične veštine. Na primjer, inženjeri u Srbiji često moraju sami da uče softvere poput AutoCAD-a ili programiranje jer fakulteti ne prate trendove. U Nemačkoj ili Švedskoj studenti dobijaju prakse u kompanijama poput Siemensa ili Volva tokom studija, što im garantuje posao. U Srbiji
Prakse su često formalnost, ako ih uopšte ima. Tržište rada je još veći problem. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, stopa nezaposlenosti mladih 15-29 godina u Srbiji je oko 22% u 2024. godini, što je dvostruko više od evropskog proseka. Čak i oni koji nađu posao često rade za minimalac ili na ugovore na određeno vreme. IT sektor je izuzetak, ali čak i tu mladi odlaze jer žele globalne projekte i timove koje Srbija retko nudi. Društvena mobilnost je gotovo nepostojeća. U Jugoslaviji dete radnika moglo je da postane lekar ili inženjer. Danas, prema podacima Svetske banke, Srbija ima jednu od najnižih stopa društvene mobilnosti u Evropi. Ako si rođen u siromašnoj porodici, šanse da se izvučeš su male. Obrazovanje, veze i novac određuju tvoju budućnost, a mladi to vide i gube nadu. U inostranstvu mladi vide priliku za napredak. U Kanadi, na primjer, inženjer sa 2 godine iskustva može zaraditi 4000 kad mesečno i aplicirati za stalni boravak. U Srbiji isti inženjer radi za 800 ili 1200 evra, bez jasne perspektive za unapređenje. Zato nije čudno što preko 60% studenata na anketama Fakulteta organizacionih nauka i ETF-a kaže da planira da ode posle diplome. Kultura i mentalitet. Sukob tradicije i modernih vrednosti, kultura i mentalitet igraju veliku ulogu u odlasku mladih. Vremeplov Srbija podsjeća nas na vreme kada su zajedništvo i tradicija bili snaga našeg društva. Danas, mladi se često osjećaju rastrzano između tradicije i modernog sveta. Srpska kultura često slavi kolektivizam, porodicu, slavu, zajednicu, ali mladi žele individualizam, slobodu izbora i karijere koje nisu ograničene očekivanjima. Na primjer, pritisak da se oženiš ili osnuješ porodicu pre 30. često je u sukobu sa željom za karijerom ili putovanjima. Prema istraživanju krovne organizacije mladih, 55% mladih osjeća pritisak porodice da sredi život po starim standardima, dok oni žele život po svojim pravilima. Društvene mreže dodatno komplikuju stvari. Mladi u Srbiji gledaju influencere iz Evrope ili Amerike koji žive slobodno, putuju, grade karijere. U Srbiji taj život je teško dostupan. Festivali poput Exita ili Guče pokazuju da Srbija ima vibranu kulturu, ali ona često nije dovoljna da zadrži mlade koji žele globalne prilike. Mentalitet snalaženja također odbija mlade. U Srbiji se često oceni ko se snašao, taj je prošao. Ali mnogi mladi žele sistem gde se ceni trud, a ne lukavstvo. U zemljama poput Švajcarske ili Kanade pravila su jasna, a uspeh zavisi od rada. U Srbiji mladi često vide da uspeh zavisi od toga koga znaš, što ih frustrira. Ulice odliva mozgova. Demografska i ekonomska katastrofa, odlazak mladih nije samo lični izbor, to je katastrofa za Srbiju. Vremeplov Srbija pokazuje kako ovo menja našu zemlju. Prema podacima Ujedinjenih nacija, Srbija je jedna od najbrže starenja nacije u Evropi. Prosečna starost stanovništva je 43 godine, a do 2050. biće preko 50. Svake godine Srbija gubi oko 35.000 ljudi zbog emigracije i niskog nataliteta. Ekonomski gubitak je ogroman. Prema studiji Svetske banke, odliv mozgova košta Srbiju 2,53 milijarde evra godišnje u izgubljenoj produktivnosti i investicijama. Lekari, inženjeri, IT stručnjaci koji odlaze, uzimaju svoje znanje sa sobom. Na primjer, Srbija ulaže oko 20.000 evra u obrazovanje jednog lekara, ali kada on ode u Nemačku, taj novac je uzalud potrošen. Sela nestaju. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, preko 1200 sela u Srbiji ima manje od 100 stanovnika, a 200 je potpuno napušteno. Škole se zatvaraju, bolnice nemaju lekare, a gradovi gube energiju.
Ako se ovako nastavi, Srbija bi do 2050. mogla imati manje od 5 miliona stanovnika. Priče mladih. Zašto odlaze i šta ih tera da ostanu? Hajde da čujemo priče. Ana, 27-godišnja inženjerka iz Novog Sada, otišla je u Holandiju 2023. jer je u Srbiji zarađivala 700 evra, a u Amsterdamu 3500. Sada ima stan, putuje i štedi. Marko, lekar iz Beograda, otišao je u Norvešku jer je umoran od 12 časovnih smena za 900 evra. Ali tu je i Jelena, IT stručnjak koja je ostala u Srbiji jer radi za američku kompaniju iz Niša i zarađuje 3000 evra. Prema anketama, 70% mladih koji odlaze kaže da je glavni razlog bolji život. Ali šta je sa onima koji ostaju? Neki ostaju zbog porodice, drugi zbog ljubavi prema zemlji. Mladi poput Stefana, koji je pokrenuo startup u Kragujevcu, pokazuju da ima nade. Ali oni su izuzetak, ne pravilo. Pogled u budućnost, da li Srbija može zadržati mlade? Može li Srbija da zadrži mlade? Vremeplov Srbija gleda u budućnost, postoje svetle tačke, IT sektor raste, startup scena u Beogradu i Novom Sadu cveta, a kompanije poput Nordeusa ili Biosensa pokazuju da Srbija može biti globalni igrač. Ali to nije dovoljno. Potrebne su sistemske promene, veće ulaganje u obrazovanje. Srbija trenutno ulaže samo 3% od sada BDP-a, naspram 5% u EU, borba protiv korupcije i stvaranje poslova koji nude sigurnost i perspektivu. Neki mladi se vraćaju donoseći znanje i iskustvo. Na primjer, preko 5000 stručnjaka vratilo se u Srbiju između 2020. i 2024. prema podacima Ministarstva prosvete. Ali to je kap u moru. Srbija mora postati zemlja gde mladi vide budućnost, a ne samo prošlost. To znači transparentan sistem, podrška za preduzetništvo i kultura koja ceni inovacije. Vremeplov Srbija završava ovo putovanje sa pitanjem: šta možemo da uradimo? Mladi odlaze jer ne vide budućnost, ali mi možemo promeniti priču. Ako ste otišli, zašto ste otišli? Ako ste ostali, šta vas drži? Podelite svoje priče u komentarima. Hajde da zajedno gradimo Srbiju u kojoj mladi žele da ostanu. Pretplatite se na Vremeplov Srbija i budite deo ove priče. Jer Srbija nije samo prošlost, ona je i naša budućnost.